Jednu savršenu picu čini taj tradicionalni recept i ljubav u pripremi, odnosno izradi te pice. Mi smo pioniri pice napolitane za ovo tržište, članovi smo asocijacije Pizzaioli Napolitani i imali smo tu čast i ekskluzivitet da u našoj trattoriji, odnosno pizzeriji, gostuju 4 svetska prvaka za picu napolitanu iz raznih delova Italije, ali uglavnom iz regije Kampanja, po čemu se i naša pizzerija, odnosno trattorija, i nosi ime. Na našem prostoru prava pica napolitana dotle nije postojala, koja je i pica u svom originalnom obliku, i ona je nastala u Napolju i hteli smo baš taj originalni recept da prikažemo našem tržištu. Recept postoji već nekoliko vekova i on se tokom tog perioda uopšte nije menjao. Jednostavan recept, koristi se prvoklasno brašno, napolitansko brašno, koristi se voda i morska so. Ta 3 sastojka čine testo za jednu picu napolitanu. Mi koristimo sve italijanske sastojke, uglavnom gledamo da sastojci budu iz regije Kampanja, da bude autentični. Stvarno su apsolutno svi sastojci prvoklasni i svi sastojci su italijanski sa do poznakom, znači sa geografskim poreklom. Mi koristimo najbolji paradajz pelac sa Vulkana, to je San Marzano, mi imamo ekskluzivno San Marzano jedini na našem tržištu. Ima prirodnu slatkoću, tako da njemu ne treba ništa dodavati, on je sam sladak. Tradicionalnim pećima temperatura je jako velika, 400-450 stepeni. Pica se peče od 60 do 90 sekundi i samim tim svi sastojci ostaju u svom prvobitnom obliku. To je stari zanatski proizvod, mnogo je teže raditi na tradicionalnim pica pećima zato što je vatra sama po sebi nestabilna, temperatura varira, plamen varira, tako da je to zanatsko iskustvo mnogo bitno. Pica je prosto jelo koje zahteva veoma komplikovanu pripremu. Sastoji se od minimalnih sastojaka, sastojci su perfektni, ali priprema zahteva dugo rada i dugo vremena.